Drop it. И чао ljudi, с вами Владимир sa kanala GameGT. I ljudi moji, danas radimo review albuma FIFA 365 te treći deo, treći epizod, drugi deo, pa ajmo da počnemo. I ljudi, želim da kažem da se pohvalim da sam ovaj album popunio. Znači ja sam ovaj album još odavno popunio, pa bi nešto brzo da snimam ovaj review. Pa ajmo da krenemo. Ljudi, pre svog klipa, ako ste kanal, subscribe se kanal i ključu notifikacije i našeg klipa. Pa moram malo brzino, zato što i video traje 4 minute i 6 sekundi. Gledajte. Vidite. Još se niste ni obukli. Boka. Plate. Čepekoence. Amerijas. Izaći će i druga epizoda. Koliko? Chelsea, Atletico, Barça, Real Madrid, Monaco, Pariz, snimam, Zvezda, Partizan, Maribor, Bayern, Borussia, Olympiacos, Juventus, Napoli, Roma, Milestone, Amerika, Ajax, Benfica, Spartak, Basel, to je to od klubova, Top Performance, ovdje su pehari i to je to. I ako se svidio klip, lajkajte, zaboravite, subscribe na moj kanal, to je bilo to. Ćao!